Reka nongere mbasuhuze shuti bakunzi mwese mudahwema gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose ndetse n'abatameze neza reka mbasabe kwihangana kuko iyi si dutuye, iyi si nyamuneka niko iba yimereye. Tuzanywe n'inkuru ikomeye cyane, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu benshi. Mwabantu mwe, ni ibintu bikomeje kugenda biriza abantu batari bakeya. Ndakeka utangiye kwibaza uti ese iyo nkuru yaba ari iyihe? Iyo nkuru yakomeje kugenda ishengura imitima y'abantu benshi, noneho ibyo bintu byaba bibaye ni ibiki? Ni urupfu rw'abana bagera kuri 3, ndetse abo bana kandi bakaba bavuka mu muryango umwe. Uraza kuba umenya ese byagenze gute, uraza kuba umenya ese abo bana bazize iki. Byose nta handi hantu ushobora kubikura usibye hano. Reka nkwibutse, niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya, amakuru abagiye agezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu myidagaduro, haba muri siporo ndetse n'izindi nkuru zigiye zivugwa hirya no hino. Reka nkubwire ko tukuzaniye inkuru ikomeje kuriza abantu benshi. Mwabantu mwe, ni inkuru ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu batari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku muntu wese uri kugenda umenya iyi nkuru, iri kugenda isa nkaho iguca umugongo. Shinda gusaba kwihangana nuza kumva iyi nkuru kuko ni ibintu bikomeje kugenda bibabaza abantu benshi. Nawe nuba wakumva iyi nkuru uze kuba wakwihangana kuko ni ibintu biteye agahinda. Mbere yuko tubanza kukugezaho iyi nkuru ibabaje cyane, iyi nkuru ikomeje kugenda iriza abantu benshi, iyi nkuru yashenguye imitima y'abantu benshi. Mwabantu mwe, reka tubanze tukugezeho inkuru yabaye ku itariki ya 23 nayo ibabaje cyane, ikaba ari impanuka yabaye hano mu mujyi wa Kigali. Reka tubanze tukugezeho byose ku buryo burambuye, ubanze kuba wabyumva, hanyuma turagaruka tukugezaho iby'iyi nkuru ibabaje cyane, iyi nkuru iteye agahinda, iyi nkuru yashenguye imitima y'abantu benshi. Iyi nkuru uri bwumve nawe ukaba wagira amarangamutima, ukaba wanarira. Reka tubanze tukugezeho iby'iyi nkuru yabaye ku itariki ya 23 ahagana ku mugoroba, aho ikamyo yamaze kuba yakora impanuka. Tuze tukugezaho inkuru irambuye tugufitiye kuri uyu munsi wa none. Reka rero twihuse cyane tudatinze twongere tugaruke mu by'ukuri kuri iyi nkuru ibabaje cyane. Iyi ni inkuru duherutse kukugezaho yagarukaga ku mpanuka ikomeye cyane iherutse kubera hano mu mujyi wa Kigali, ni hariya ku Kinamba. Ubwo rero ikamyo nini cyane yo mu bwoko bwa howo yarenze ikiraro ikagwa hasi, ariko nanone ikagonga indi modoka y'ivatiri, ndetse hari n'abandi baturage yagonze b'abanyarwanda. Ni muri abo baturage rero baguye muri iyo mpanuka, kuko nk'uko twabibagejejeho iyi mpanuka yahitanye abantu bagera kuri 6 bose bayo hano mu mujyi wa Kigali ku munsi w'ejo. Ni impanuka yari ikomeye kuko abantu 6 baguye muri iyo mpanuka y'ikamyo yarenze ikiraro hariya ku Kinamba ikagwa hasi. Harimo rero abari muri iyo kamyo ndetse n'abandi yahitanye, kuvuga abo yagonze. Byose tugiye gukomeza tubigarukaho 5 kuri 5, ariko noneho ku buryo burambuye. Nta kindi usabwa ni ukureba hasi handitse subscribe, ubundi ukizera ko amakuru yose uzajya uyabonera ku gihe nk'ibisanzwe. Ni impanuka y'ikamyo yarenze ikiraro cy'ahazwi nko ku Kinamba maze igwa munsi yacyo, yahitanye ubuzima bw'abantu 6 barimo abanyamaguru, umumotari, umushoferi wari uyitwaye n'abo bari kumwe. Abaturage bari aho iyi mpanuka yabereye babwiye itangazamakuru ko yabaye ahagana ku isaha z'isa 10 z'umugoroba kuri iki cyumweru tariki ya 23 Ukwakira umwaka wa 2022. Ni impanuka yabereye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, akagari k'Amahoro, umudugudu wa Mizero. Abantu 6 ako kanya bahise bitaba Imana, barimo uwari witwaye, abanyamaguru 5, ndetse hanakomeretse abantu 4 barimo n'uwari kumwe na shoferi. Ni muri iyo kamyo n'undi muntu wari utwaye imodoka y'ivatiri. Ni ikamyo rero yo mu bwoko bwa howo yamanukaga iturutse mu mujyi wa Kigali rwagati, iri mu muhanda wahazwi nko kuri Yamaha igana ku Kinamba. Nubwo rero ari imodoka isanzwe yikorera imizigo irimo umusenyi, ubwo yakoraga impanuka ku bw'amahirwe nta kintu yari yikoreye, dore ko yiza kuba yikoreye noneho
n'umusenyi cyangwa se ibindi byari kongera ingaruka kubera uburemere bwayo. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Rene Irere yabwiye itangazamakuru ko bikekwa ko iyi modoka yabuze feri. Yakomeje agira ati birakekwa ko iyo kamyo yabuze feri yabanje kugonga ivatiri bituma nayo igonga umunyamaguru, nyuma irakomeza igonga abandi banyamaguru. SSP Irere yasabye abashoferi kujya bagenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo kuko akenshi kubura feri hari n'igihe biterwa no kuba yabishaje. Yakomeje agira ati turasaba gukurikirana ubuzima bw'ikinyabiziga utwara umunsi ku wundi no kuringaniza umuvuduko bitewe n'aho ugeze. Iyi mpanuka ikimara kuba, inzego za polisi ako kanya nk'ibisanzwe zahise zihagerera ku gihe maze zitanga ubutabazi bw'ibanze, aho abakomeretse bose ako kanya bahise bihutanwa kwa muganga kwitabwaho, ni mu gihe abitabye Imana nabo bahise bajyanwa mu bitaro gukorerwa isuzuma. Ngayo nguko rero ngira ngo muriyumvira ko abantu 6 baguye mu mpanuka yikamyo yarenze ikiraro ku Kinamba ho mu karere ka Nyarugenge. Iyi mpanuka irakekwa ko yatewe n'ikamyo yacitse feri nk'uko umuvugizi wa polisi yabigarutseho. Inzego zishinzwe umutekano nazo zahise zihagera ku kanya zitangira gutanga ubutabazi bw'ibanze nk'ibisanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi mpanuka rero ikaba yabaye ahagana ku isaha y'isa 10 z'umugoroba. Ngayo nguko rero dukomeza kugira tuti Imana ibakire mu bayo ndetse n'abakomeretse kuri bari mu bitaro, twizera ko barwara ubukira. Reka rero dukomereze no mu yandi makuru nk'ibisanzwe, 5 kuri 5 turakomeza kubana. Nk'uko umaze kubyumva muri iyi nkuru yabaye ku itariki ya 23 aho ikamyo yamaze kuba yagonga abantu bagera kuri 6. Abo bantu 6 bose bakaba bakwitaba Imana. Tukuzaniye inkuru ibabaje cyane, inkuru iteye agahinda mw'abantu mwe. Ni inkuru abantu benshi babuze uko bayakira bitewe n'ukuntu ibi bintu bibabaje mw'abantu mwe. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu ubona ko bikomeje kugenda biriza abantu benshi cyane. Wakwibaza se iyi nkuru noneho tukuzaniye iyi nkuru imeze gute? Nuko muri iyi mpanuka yabaye ku itariki ya 23 ku mugoroba hagana nka saa 10 nk'uko tubikesha abaturage bahariya bamaze kuba badutangariza, nuko iyi mpanuka yamaze kuba yahitana abana bagera kuri 3. Ni abana 3 bavuka mu muryango umwe ku mubyeyi umwe. Ni ibintu ubona ko uyu mubyeyi yabuze uko yabyakira, ndetse kandi nkawe nk'umubyeyi cyangwa se n'undi wese niba utari n'umubyeyi, ni ibintu bigoye cyangwa se bigoranye cyane kuba wabyakira, kumva yuko wabuze abana 3, ndetse kandi abo bana 3 bakaba ari abana b'abahungu. Uko uri kugenda ubibona hano kuri screen, uri kugenda ubabona bose uko banganaga, ndetse kandi ubona ko ari ibintu biteye agahinda. Abaturage yagonze b'abanyarwanda, ni muri abo baturage rero baguye muri iyo mpanuka, kuko nk'uko twabibagejejeho iyi mpanuka yahitanye abantu bagera kuri 6 bose, harimo rero abana 3 mu muryango umwe. Mu by'ukuri ni amakuru yazamuye amarangamutima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga. Nta byinshi tuyavugaho, tugiye kwifashisha iyi foto tugira bike by'ingenzi umenya kuri iyi mpanuka mu by'ukuri yahekuye umwe mu miryango ya hano mu mujyi wa Kigali. Ku mbuga nkoranyambaga rero nibo bakomeje kugenda basangizanya aya mafoto bavuga ko uyu muryango wabuze abana 3 icyarimwe rwose, bakavuga ko ari akababaro, ariko nanone bagakomeza kugira bati Uwiteka abahe ukwihangana. Ku mbuga nkoranyambaga rero ni benshi bakomeje kugaragaza ko bababajwe cyane n'uru rupfu rw'aba bana 3 bakiri bato. Nk'uwitwa rero Dadi de Maximo yagize ati batumva ko habaho ingufu zomora ibikomere. Uyu mubyeyi ababishobora bari i Kigali mu mube hafi. Iyo umutima ugobwe sinzi igikurikira. Kubura abana 3 umunsi umwe, sinzi ko izina impanuka rikwiriye ibi. Nta rindi zina mu by'ukuri twabiha. Amayobera twumva abanza ari aya ngaya. Amayobera twumva ubanza ari aya ngaya. Mbega agahinda, Imana ibakire mu mahoro. Mu by'ukuri rero ni benshi bakomeje kugenda basangizanya iyi foto, ariko nanone dukomeza kugira tuti Imana ibakire mu bayo.